Tēnā koutou katoa. Nau mai ki tēnei wahi whakanui i te etu Whānau Rangatahi Film Awards 2020. Mā tēnei o ngā wahanga o MPTV, tērā te whakatairanga ake nei i tā te rangatahi mahi kiriata puta i Aotearoa. No tērā tau he paturori, te haere haere o ngā Pakiaka ki ngā rohe o te motu, mo te mahi kiriata te take. He mea aku i a rātou i kaitaia, hokianga, tāmaki makaurau, kirikiriroa, rotorua, a me ōtaki hoki. Waiho mā te etu Whānau Rangatahi Film Challenge e kipa ana kia rangatahi mā, tai noa ki te rua te kaumā whātau te pakeke, hei hanga kiriata mā rātou e whakātu atu ana tā te rangatahi o Aotearoa, titiro ki te ao. He kaupapa whakahirahira a etu whānau. He anga whakamua nā te Māori mā te Māori tonu. He mea whakanui i te horo o te manaki tangata i roto i te whānau me te hapori, kia huahua no mai ngā painga. He ono ngā mata pono nui o etu whānau. Ara, ko te aroha, te whanaungatanga, te whakapapa, te mana me te manaki, te kōrero ahi, me ngā tikanga. Me whakauru kotahi rānei, e hia rānei o enei mātapono ki roto i te kiriata. Ko tai ki te wā, he whakanui enei kawenga o te kōrero. Ko tātou tērā. Neha, haere tau. Kia ora tiwi, nau mai hana mai ki te moro o Maumahara. I tēnei rangi kei te whakātu mai i ngā kiriata i hangai ngā rangatahi hurinoa i te motu. Kei rangatahi i roto nei i hangai i nei kiriata. Can we please give a warm round of applause to all of our filmmakers who worked so hard on making these films. Hei, kia tāwhaki i te rangi tuatahi i te rangi tuamu. Ia hu te rangi o te tāwhaki. Ko te aro he maturu ki te rangi maua nake te putama kāta. Ki roto whangatōreka tō whanu hana mai te tōki hau hui tāwhaki. We are so very proud of all the films that came out and all the stories that you told are so beautiful. So today is really all about you guys, and unfortunately some of the filmmakers who made these films couldn't be here today, but they are here on Whānau, and we just send our thoughts to them while we're watching their films, because a lot of work went into these, and they were made in 2 days as a part of a workshop, which will be explained a little bit later. But yeah, ngā mihi kia koutou, nau mai hara mai. I think we have to go on our waka, search for some new land. Our best documentary, our Paki Pūmeka Matua, they couldn't be here today, but can I get a round of applause so that they can hear it from Hokianga. Best documentary goes to Ngāhiwi Pickering for Kupe. So I cursed his anchor and he went down to go get it. Yeah. Every time I watch it, I just laugh and laugh and laugh. And again, someone that couldn't be here, from Hokianga, again our best drama goes to Takupoi Takutaiaha from Te Kura Kaupapa o Te Tonga o Hokianga. Can I get a round of applause for them as well? She's left for a lollipop. Make me laugh, will give me $20. Make me laugh, $20. Anyone want it? Best editing for Pepa Kuti Kuti Kohatu, and that was for Joke Book. Can I get a round of applause for that as well? Best use of feed. It's a film from Kaitaia. Can we get a round of applause for Don't Bully? What's going on here? Nothing. You're busting the brothers' wairua. Sick of it, Nan. If we don't do something,
something, we're going to have nothing left for our future generations. Well, what are you going to do about it? I'm going to fight. I'm going to become a lawyer. And our best actor is here with us in the building. Can I get a warm round of applause for Pakiaka Finley for Te Ahi Ka Ngā Mihi Ka. Ngā Mihi, your film is so beautiful. Ko te mama I te ngaro, mō aku titira ukura. Ko hoai e nei mahi baba. Hei! Ki te heo kia hoki atu ki te kaingami. O mai tētei take, mau te hoki atu ki te kāinga. This is the big one. This is the big guns, Whānau. Filmmaker of the Year. He came all the way from Rotorua to be here to get his award. Filmmaker of the Year, Te Ihore, goes to Sean Tuterangi Haruru Waka for Werehu Ngā Mihi. Kia whānau. I'd just like to thank everybody for coming here today. And to my mum over there holding the phone, thank you for coming with me, mum. So how it all started. So Ari and Matilda, they helped me with this film Whānau. And no, I don't know how it came all about, but there was a few of us that came up with the idea, and that's how Whānau, the film, came out. Sure. Anyway, that's us pretty much. Yeah, but again, just want to thank you all for coming. Thank you all for coming to support these beautiful films and this beautiful kaupapa. I love it, honestly, so happy about it. I was really proud of the film that we made with Paua and Jaquita and all the people that helped make it. Yeah, it was probably my favourite. I've done Māori Land Film Festival before, but yeah, this was one I was really proud of, so really happy about this. I voted for you. For watching Whānau, now it's your turn to vote for your favourite Whānau Rangatahi film of 2020. The film that gets the most votes will win the People's Choice Award and get the Whānau prize pack and $500 towards their next film. And for voting, you too could win a Māori Land merch prize pack full of cool stuff. He whakanui a tātou e nei kiriata nā te rangatahi tonu I hanga. Kia mātakitaki mai e te whānau. That's a wrap! That's a wrap! That's a wrap! And Cheers, director!